Thegia ya Kenya kugeria kurehe makocha kuma mabũrũri ma nanja ta Mike Friday ũndũmwe na Paul True gũtirĩ kocha wanahota gũkorwo agĩka wega ta Benjamin Ayimba ũrĩa wahotire itĩna rĩa Singapore ngucanio cia RB Series mwaka mũhĩtũku. Hihi Ayimba aciarĩirwo ku? Ni Benjamin Ayimba, nilizaliwa Kibra, mtaa wa Karanja Road. Nikaenda skuli ya msingi ya Olympic Primary. Kisha kumaliza hapo nikaenda Maseno School mpaka kidato cha 4. Kutoka hapo ndio nikajiunga na club ya Impala. Nikacheza kutoka mwaka wa 95 hadi mwaka 2001. Nikaenda club ya Nondescripts. Nikacheza hapo mpaka mwaka wa 2003. Nikaondoka nikaenda Uingereza, nikacheza huko miaka 2, nikarudi Kenya mwaka 2006. Ngucanio yaku ya mbere ta kocha yarĩ kũ na Shujaa yakorirwo ĩgĩka? Mechi ya kwanza ilikuwa ni Dubai, tulicheza na nani? Tulicheza na Uingereza wakati wa World Rugby Series mwaka wa 2006 Dubai mwezi wa Disemba. Na kilikuwa kigumu pia. Gũkũ bũrũri-inĩ timu ya mũthako wa rugby ya athaki 7 nĩ ĩrĩ ngumo mũno ta ndegwa ndoi gũkĩra mũthako wa athaki 15. Gĩtũmi kĩnene kĩahota gũkorwo kĩrĩ kĩ? Mchezo wa rugby kimeimarika na ni kwa sababu wachezaji wa watu 7 kila upande wamejimudu kwenye dunia, na mwaka baada mwingine wameka bidii sana. Tutaririe ũhotani waku ngucanio cia Singapore mĩaka 10 thutha waku gũkorwo kocha wa timu ya Shujaa. Ushindi huo ulikuwa wa muhimu sana kwangu. Ni kitu ambacho nimetaka kufanya kwa miaka 17, na ilipofika hiyo siku sikuwa najihisi ni kama siku limefika, lakini ni vile ambavyo ni kitu niliwekea bidii, na wachezaji ambao nilikuwa nao nilikuwa wachezaji ambao walikuwa naitaka sana. Kimera gĩkĩ timu ya Kenya ya athaki 7 nĩyo Shujaa ndĩnakorwo ĩgĩka wega, ũngiuga atĩa? Ni kazi ambayo sio rahisi, na vile ambavyo nilikuwa nimewaarifu hapo awali wakakataa. Walisema kwamba mimi siwezi waarifu kufanya chochote, na nikawaambia kwamba wajaribu nao pia tuone itakuwa vipi, na tunavyoona sasa sio kitu ambacho mtu mwingine akifanya kinakaa kazi rahisi sana. Hihi kĩama kĩa mũthako wa rugby nĩkĩo Kenya Rugby Union gũkũ bũrũri-inĩ kĩngĩkũria ũcoke wĩra no korwo gĩka ũguo? Nitarejea ikiwa wamekuja na kitu concrete kwa discussion zetu, na ikiwa wameleta kandarasi ambayo ni ya kuheshimika na watake kutumia wachezaji vile ambavyo nataka ifanywe, tunaweza consider, lakini kwa sasa itabidi nishughulikie vitu vingine. Rĩrĩa mũthako wa rugby wakorwo kũgwĩtwo, andũ aingĩ makoragwo magĩciria mũno ũhoro wĩgiĩ athaki, no nĩ gũkĩrĩ ũrĩa wakorwo agĩteithia timu ĩno ĩkorwo ĩgĩka wega nĩ kocha Benjamin Ayimba ũrĩa akorwo agĩteithia timu ya bũrũri gũkorwo ĩkĩhota gĩkombe kĩa RB Series mwaka mũhĩtũku kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Singapore. Handũ-inĩ ha Kameme TV, gĩkoretwo nĩ kijana Gusa Gatho wa Nyũtũ.